Ranwatch na. Bonway. 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 Ranwatch Yes, na. kira orang lapakan misalkan sum ang kabese yung Ranwatch na. Bonway. Iyang kasalenye rakacho oras pacho nan program and Ranwatch nan Pohnpei. Ye program and kabese irakap irakas ampalakan mawimuyaw dagan muyaw nan wain Pohnpei. Kaya mo na achpan pacho yang nan program and kabese and Ranwatch. Yakonem yan walian kestiyo chiyang kuya chinga sakaratan kay pani mo wow kon walan wow arakso kon Pohnpei yu. Chinga sakaran wow la van kuburan isanan kan ko. Wow ko sabal marlakan nanalak nan kan ye ko. Wow choror to ka sabal machay kabina and wain Pohnpei karyawan kabina. Speaker, Vice Speaker Ochawagan Chorus nan 11 Pohnpei Legislature. Kachawan mo kason ko kung labalab. Samura labalab o slepen mo mo sokan. O kachawan mo ki sabal marchon way yusak. Ranwatch way sabal man ki ay so mo pagchaylan kachin kasamo. All kasampal riyamen me walianto or post office o iban kachawan lukat or kasampal pukach. Irain kak kabese ni oralap. Kira kasampal mera pacho kanan men kair. Kalanganin program director. Iban patrana tre sakaratan wow metrianga mo try puigian so. O kapese kitkan patrana communication ran mo pushen kap. Kapese tato kan magmuya unan sa try post office. Ngayang kata patri level logop na uya name everson postal inspector o ngay ko si chua na tuya amin su sawas ng Sabantay post office se patronan station Ranwatch po siya kapese niyaranap tang siyang tatongan maging buyuyawi ng Sabantay post office ng Pohnpei kalangan Kalanganin ko mo Mr. Chua Matula o kawit John Wayne yaman Achel Postal Services cheptaw yatatok sang nan Moin Trust Territory o lalatanan Moin Y-Watch. Kalangan ko mo program director kung kupura muni bahan yang paceng kung rawo cha min pagita ito sekarang wow ang paceng cha bakong kasalitar nililang yang kak saya iran kalar pakuat tata post office nan Moin Trust Territory yo post office we are in United States Postal Service nan par kito ko wali sa silu FSM choro la ko kota o post office aso we are agency yo pan national government dari mia kosenet kay may itawan pagod post office o kosenet ukat mi pan FSM ko title 09 sili sektuo me apadi we apen tatongkan koros na post office me pil kosanti kay mi nan ino minimum salata the free association na kuman US o FSM dari post office bil ditawan we apen kosanti me minan agreement Kalanganin ko mo ako makakan kapese yang John Wayne yaman Achay ko poyakan kan lalatong Wayne Pohnpei sang maslipikan sang US foreign countries. Kalangan program director. Mereka ko poyakan muna lelong to paytay long to nan Pohnpei. Siya men takata riyaw me ko poyakan kaniyan. Kayo atay ko poyakan kaniyan mo lang shoot siyang maslikin Pohnpei. Paksilu teriyaw shoot itan ko poyakan kolong sa Pohnpei. Nane rain ansyo wo tayo pa kasik
Nukutay bangka kali di semerai kopoakan sang sompung silu len wono mapan yang su. Kerjaan peitai matai kopoakan kini yang ye APA, the United Asian Pacific Airlines. O peitai buat kelelayan train tak Riau dan Wikio. Ye niesil o rangkau. O agibak tai bang kasik. The flight kan bikin cancel, the delay. Rishon minta kata Riau matai kopoakan yang shoot o sumpir. Kalangan ko mo'y pwede kawasak purakan, mabil kakan kawewe ni orala momentukso, tako pwede kan pagkatar ye lamas laki. Kalangan ko mo'y John tatawagan post office kan kinaleta kokon te mail sang rin customers kan kayo yung tatawagan kalalapak rin customer kan dami ako tepen kokon mo te kokon ko o kahit isang korus kinkakan pagkatar ng mail yung tatawagan post office utan pang kin itawan kasantikan ng United Airlines na pitata so kakanya sompir ni patron why prohibited articles kayo Kariau liquid dan dapat mepil di o ilmiah kasanti kay nan mail na pitata non mailable items dari isang bukat na contoh to kin kala dapat rain customers kan puente karampa sa pamaray ko kan pagkata Kalangan ko mo'y olakak mabil kawit John Way, dami eleta akita ko kan magin pagkatar longa to. Miye magin ola te damage. Akita so chicken leleto on time te anso me keleleti. Salongala te been missing items kumagachin kaway. Kalangan ko mo'y ni sabi sen mail utang bang miye ko pomeleleto ola pantil leleto salong ala te kay kanana kisoche met sang ni kaharabe pukat damage te ola kinsang ni right on to tokan and post office te cargo arkin pokopok kakonakan ya pepe type koto Kariau pantil leleto te delay pangkakacay sang ni kakonwo sa pangalaw pagkatar lai kiswa sa choro sang tompe met kan batang ki missent kimsit lanere kanang soche pangkakacay sang ni olang kakonwo uya sisi lakko to pueki aramas chocho niyan uya pokopok olang o kanang kanakin utakisan ng kokonwo ibang kareta kasempal pen aramasyon declare sa chorus makin pagkatar ng mail non-custom declaration form when I said in John Way minsan kabraw na person postal service ugoki che mail nan peti sang nan superior chay ang tagayachip leleto ni supplementary post office. Si soche, chuta daw post office soche, kita control, te pukokit ko kan, te mail kan ni pan patosang basa me pagkatar sang iyo. Pero makanola missing te kay ko soche isna kung pukokit. Customer ano para to te pajoto red, kasi ka kuya at kamparose siyong napakita tama kareta tama okila rampukat tama chunta daw kunuya kopon me peti yolar asakin noted the kileletin the kille o imo skiti nauteta taropayo taropan damage me indicate me se received aleti kokonwo in damage condition alda sammo mie kak file claim ni sang isa piskay na patsunan United
postal the USPS.com me kasaleta konsulti ben yamomoni ban file claim rini orala ma memmen supplemente cuma popola an parto chuo to post office pagkat ali di kawi tak me ban kakan uyawi mo kalanganin komoy eryamoman ma imen yang 90 box takakon and post office. Kalangan program director Israel kan memang kemarin ki box and post office aban batuto post office tuto tawagan pan so she komu ya wata application o patrawana komu shamuki shamun box ke niya kayon box metukituk tadas gisep Korea mekisilawat kapaisip kesidutra meisip kumagil los utalo Poi siyempre. Kalanganin komoy eryamo na chayban kayong sa programin and success miye rakap na chongoy kanengan wangi. Kailangan, ibang trapiyata, ang iroya kayo kamerele ko na yung tumuboy kayo, ang paydan kan maniya, kumay kakakar teleponan pa silu riyaw silu, riyaw silu ew silu. Kayo ng kapese, pilmiya, na ito web page, Western Postal Service, tayo ka po open na web page. O kung sa isang tayo ba ang traptatang ki x-ray machine, ang siukaran, puan ka skani ko po kan ba ang pagkatari lang masliki. O may nabang ka tatawakan ko po kan magpipakaran not. Puan ka kasaleta ang kisen ka track kapag kan shoot ko na yung pagkatar kuila tabi ko not. Eu ira may bilmen kapese yung tune way ang mepit ala kapwa. Kasanti tatawagan posto akong bansyo katki sa muki akong bansyo kala kanangan sa may post. Kuya ki uyak siyan security kapwan ng post office. Surga kukuha yung araw sa mga email ito mautan na yung kukono ba ang patruan to ki open sa mga kaksawasi. Masyudra ki, syudra kaksabi siya ang gawin. Chibak pagitang mailan. Syudra kakpagta ko yung kuhi. Utan ko ba ang patruan siya ang kiyo po siya ang kaksawasi. Mauya ko siya ang USPS. Ko siya ang tatawakan Ponti. Kumakumbang katriya na kiyo, syudra pa kiyo, kumbang katriya na patrola na dito ang post, marabagtrak na ng post. Pito tuwa, tuwa kan tatawo, apila-pilaya katriya, abasenta Ponti. Siya po rin patrola na station, po siya kapsitukiti, iran tatawang kanta mumunat mo tatawang, nipisitrik. Ranwat siya ba norola beta, Orang lebih teatre, mungkin ada talk, amuran program, amuran rana, sebab kapsi tu kita. Betul way, amuran way kila mel, yang mungkin sama trail, kepoyakan yang pagkatar lang itu, pagkatar ini. O, ipil pagkagitra, betul way pakon, trail yang open, awak itu talk, me post office kita way. Pil kaping pi, open naman niya yung pagkagitra. Sa Waspan kalangan ni komi ya irayo mi men kabacayi ngakis na pitata yamamon kapo yung paketari tami kacawan ng kapan ngakis na kilang kan baken peter kita may autopel kakonmo rumurin mo kakonmo kung taunta pwede baken determined kilang baken hali tisang pan yawan po yung posted pan hanap ang kakonwon po yung kitawan mo nag-aaral. Ni postal rate bakasanti soche and FSM Postal Service yan United Postal Service the USPS aray kasanti rate ime soya tatawag akaiti kasanti watch kismet pain ko sa postal rate pinbuko kita
nan pa koros ki sense tata kin pachola tawot image mi ben we pakon an kachumwangi tam pakon wote we lo ki la on melen distan kalangan kom Kalanganin ola ko o kalanganin kupur koros ay image makayong sa kalar sa kalman siya program run watch nan Pohnpei program en gabe sa irakap o irakas ng palakan mawiwiyawi tepan wiyaw ng wain Pohnpei sa batya wan luklukay siya kapurakanan kachin sa bani Radio V60H om nan kaunaptan program kasampad chikan lao le dewan so kalangan Castellania.